Henne kasi kisamla kibla tap kam banlong sipai hapo ke Indian Army kibla pelong ke jeki ya rally jongki dakaba kisdang nakmat umat jongkyang nangba shamal ki pon bat wan phai byang habarek ban pen pau ke jing prasha jongki ya ka jimbom pelong show ke sarkar India lingba katrat yada ri ya ka examen ne ban ai ka appointment letter wat hadian kila pas ka physical test bat ka medical test ka bakila pelong house nam aja afway Hakajinya ki berjaya-jaya jengki ni kisamla kila dawa nak sarkar baka deban pelang na mardor ke examen CEE neban penrungkam na katkum ka shiti ka bakila yo ahu banai nai weng jus nam balada. Ipat yo balai medical reus nam barjarat huai mangi baro ngiladep ya ka jing mare ngiladep ke medical ngila up barka sarkar kala postpone ya ka exam jongi hadu banai di Sumbar haka distrik jongi haka arpulai terik wadangan bakala ne arpulai terik kawan ke kuling letar na po disi po ang ba pidai banwan ban pensisai ki dokumen sukpi po distrik hadin bangal dia di distrik ngiti baro ki padan nang de abang ilai po distrik haki disi kam hadu sin ngap lek bandep ki kam sukpi nangi na po nang stoin hadu sansin ngilale ka kam jungi ka bandep hadin katangi haban lek police station ru pan bandep ya ka verification nragi hadin bangal dep ka ya kata ka mensim ka ba kende ngila up ya kata lano kan wan pada kawan ke exam ro ngilong ki pala penkre nambar mangi ngide hok bangin lait ya ke exam coban rum cepo ka Indian Army nambar kat kum ka jingpu jong kas Indian Army nyiapan pas ke physical hadin ke physical nyiapan pas ke medical hadin ke medical nyiapan pas saya ka mental fitness kata kadi ka written exam telda hapa ki unta balai pat ya kini ki arfi pendep nraya kani ka wei ka exam jongi pendu dei na perlok Nakata-kadao ngidawa ya sarkar jungi sar lada POE bat pios ngau ya kane ka jingkran jungi ki kun samla ngi ki kun samla ngi dei kalawai jongka kende kalawai jongkari dei na perlok abang ngi dei kalawai jongkari sei kalawai jungi kandan kalawai jungi bare ngi ngin chujoin la no ngin dei ki nong tu ki nong lute pada ka sarkar jungi ka kwa ngi lo sisa kita ki klur kalawai jongkari ka dei banai ngi kita ka hok jungi ki dei ban ya tho ya kane ka exam Kenang ba, pada praspa nangi po me kliang idan. Pada tangsis pangut nangi ingin yo opok Indian Army. Kata kadai ke jengkel ku ba crowd dai nan perlok. Kata kadaw ngi dawai sarkar ngi gerpat kinong yalam joka state jungi. Bakin penpenaik nai ka kubor. Sakinong yalam joka ri jungi. Kenang bakin nong yalam joka ri jungi. Kin peje ke jeng anot. Berkajing terang na poka mensim. Nak poka mensim berkada not jungi wei piwei. Ka kende ban kaski. Kai kende berkai terang dik pengin yo penrung apa. Penlong kinong yada nak takari. Mar baleng it jade kari. Himdai nak betaka salary na nak ai dai nan perlok. Itu ay ka hok. Bangi ngi kwa sa penlong kita ki klawa jongkari. Ngin kingi lagi atiar nya dai kinong sun jongkari. Haba ka sarkar ka lek ne. Kai ka jing perkat nam ta jungi samla. Ka jing perkat jungi kawan ka jing perkat pasniu. Namar ka sarkar ka lesniu. Haba ka sarkar ka labu. Kirul ki an bangi barokot. Ki depan kita ki an ki dai nak pentai jungi. Nilai lada ka sarkar ka penken. Dekum nang ile haba ubri upan Kenya kada ka an uha po ka kunala ne wa po ka jing penstam lada indrai yang ipat balai yang ikum ne kawan jia balai ngi biyo exam jungi balai kai ka kau mi pa pan pencai ka sarkar ka di pan pencai ne ka rukom balai ngi du ya ka exam jungi dai na perlok इसको लग ये जोंगी बिनपुआ का एग्जाम यहाँ मेरे भाई लोग सब मेरे दोस्त सब मेरे बंधु सब लोग यहाँ पे जो है सब आज यहाँ खड़ा है इसलिए क्योंकि हम लोग का CE एग्जाम कैंसिल किया गया है ये मजाक नहीं है हम लोग सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करना 1.6 किलोमीटर वो भी 100-200 लड़का लोग होते हैं ऐसे लड़का लोग होते हैं सुनिए ये ऐसे लड़का लोग 200 होते हैं ग्राउंड में उसके बीच में हम लोग को नंबर 1 में आना है 200 में से सिर्फ 6 जन 10 जन सेलेक्ट हुआ जाता है क्या ये मजाक है उसमें से नहीं है उसके बाद दूसरे दिन पूरे दिन भर हम लोग को बॉडी में सिर्फ एक क्लोथ होता है हम लोग को पूरा दिन नंगा होना पड़ता है मेडिकल के लिए उसके बाद हुआ क्या 30 मई को हम लोग को डेट दिया गया था फर्स्ट डेट एग्जाम का फिर उसके बाद पोस्टपोन किया था हर महीना हर बार वेबसाइट में ये बोलता है योर एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 नवंबर का महीना है 30 तारीख 28 तारीख नवंबर उस दिन भी बोला गया था तुम लोग का एग्जाम पोस्टपोन हो गया पर मगर SSC एग्जाम कंडक्ट हुआ क्यों वो लोग के लिए कोविड-19 नहीं था आसाम राइफल का रैली कंडक्ट हुआ पूरा ऑल इंडिया वो लोग के लिए एग्जाम नहीं था वो लोग का रैली हुआ सिलेक्शन हुआ आज आसाम राइफल का
ना रिक्रूट जा चुका है ट्रेनिंग में, पर हम लोग का इंडियन आर्मी का लड़का लोग ये उम्मीद बैठा के रखा कि हम लोग का बारे में सोचा इंडियन आर्मी अगला महीना बोल बोल के होगा। हम लोग का मम्मी पापा नहीं पूछते हैं घर में तुम लोग का एग्जाम कब है बेटा। यहाँ पर कितना लड़का लोग वो रहने के लिए 12th का एग्जाम नहीं दिया। सोचिए 12th का एग्जाम सेक्रीफाइस किया है, इतना 12th का एग्जाम मायने नहीं करते एक यूथ को। मैं अपना ग्रेजुएशन ड्रॉप किया है आर्मी के लिए, आज मैं क्या करूँ, आज मैं ग्रेजुएट ड्रॉप हूँ, यहाँ पे इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है। ये लोग आज क्या कर रहे हैं बोलिए। हमें जवाब चाहिए सरकार से और कुछ नहीं, और हमारे एग्जाम करो, है कि नहीं भाई। और we want justice, 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 we want justice.